mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. So uyu munsi ndashaka kubigisha amagambo 10 mashyashya, ariko mbere yuko twiga amagambo 10 mashyashya agiye kujya gufasha mu buzima bwa murimi rw'icyongereza, reba interuro iri hano ivuga ngo how can I get to D. Iyi nteruro ishobora kuzagufasha na cyagihe utabitekerezaga. Iyi nteruro ushobora kwibaza ngo isobanuye iki rero. Iyi nteruro yasobanuye ngo ni gute nagera ku, ugahita urenzaho ahantu ushaka kugera. Ngiye kubaha, urabona hano nashyize utudomo wahasimbuza ahantu ushaka kugera. Mu magambo make, iyi ni interuro ushobora kwifashisha igihe uri nko mu mahanga wayobye ushaka kubaza amerekezo y'ahantu runaka. So reka dushyireho ahantu hambere ushobora gukoresha ubaza. Ahantu hambere ushobora gukoresha ijambo bank. Uri nko kujya kuri bank ariko ukaba wayobye, ushobora kubaza umuntu ngo how can I get to the bank. Wamubajije ngo ese ni gute nagera kuri bank. Yego, how can I get to the bank. Ubwo ugasimbuzamo bank. Wamubajije ngo ese ni gute nagera kuri bank. Urajure ko interuro ari ingenzi. Ushobora kuzuza ahantu hagiye atandukanye uri gushaka kubaza uburyo wahagera. Kadushyire ijambo church. Church bivuze urusengero. Ubwo uvuze ngo how can I get to the church, wavuze ngo ese ni gute nagera ku rusengero bisanzwe. Nizera ko turi no guhita twiga amagambo mashya. Bank nyine ni bank, church ni urusengero. Gatatu, stadium. Stadium ni kuri stade. Stadium ni kuri stade harabera imipira cyangwa se imyidagaduro. So ushobora kubaza umuntu ngo how can I get to the stadium, bivuze ngo ese ni gute nagera kuri stade. Yego. Irindi jambo ushobora gusimbuzamo ni school. Kane, school bivuze ku ishuri. Ubaje umuntu ngo how can I get to the school, wamubajije ngo ese ni gute nagera ku ishuri. Irindi jambo rya gatanu ni hospital. Hospital ni kwa muganga cyangwa se ku ivuriro. Rero uramutse ubajije umuntu ngo how can I get to the hospital, wamubajije ngo ese ni gute nagera ku ivuriro bisanzwe. Ikindi nshaka kubabwira nuko mbere yo kubaza umuntu ikibazo nk'iki ngiki kugira ngo akurangire, ubanza kumubwira ijambo rivuga ngo excuse me. Iyo umubwiye ngo excuse me, ni nko kumubwira uti nyihanganira gato nkubaze, hanyuma agahita atuza ukamubazaho gatoya. Excuse me, nyihanganira nkubaze. How can I get to the bank, ese ni gute nagera kuri bank. How can I get to the church, ese ni gute nagera ku rusengero. How can I get to the stadium, ni gute nagera kuri stade. How can I get to school, ese ni gute nagera ku ishuri. How can I get to the hospital, ni gute nagera ku ivuriro. Yego. Mu magambo make, ubu nibwo buryo ushobora kubazamo icyo twita direction cyangwa se amerekezo. So reka mfate akanya nsaba utarakora subscribe kugira ngo wanze ukore subscribe mbere yuko dukomeza n'amagambo 10 y'uyu munsi n'uburyo tugenda tuyakoresha mu nteruro bisanzwe. So reka ushaka gukora subscribe atazagira isomo rimwe gucika muri uku kwezi. Tutangiye n'amagambo yacu mashyashya. Tutangira n'ijambo rya mbere rivuga key. Key bivuze urufunguzo. Aho ushobora kubwira umuntu ngo I lost my keys. I lost my keys, bivuze ngo nabuze imfunguzo zanjye. I lost my keys. Ijambo rya kabiri ryo munsi, ubwo key bivuze urufunguzo, keys ni imfunguzo. Ijambo rya kabiri ry'uyu munsi ni ijambo rivuga towel. Towel bivuze isume. Okay, ushobora kubaza umuntu ngo where can I find a towel. Ubwo wamubajije ngo ese nihe nabona isume. A towel. Where can I find a towel, tuvuga wagiye nko mu rugo rw'abandi kubasura, burakeye ukeneye kujya muri dushe, ushobora kubaza umuntu ngo ese nihe nabona isume. Wamubaza ngo where can I find a towel, bivuze ngo ese nihe nabona isume. So irindi jambo ryacu riravuga ngo bed. Bivuze uburiri. Aho ushobora kubwira umwana ngo prepare
prepare your bed. Bivuze ngo tunganya uburiri bwawe. Prepare your bed, tunganya uburiri bwawe. So ijambo rya kane dufite uyu munsi ni ijambo rivuga shoes. Shoes bivuze inkweto. Shoes bivuze inkweto. Washobora kubwira umuntu ngo I need a new shoes. I need a new shoes. Ubwira umuntu ngo I need a new shoes, umubwira ngo nkeneye inkweto nshyashya. I need a new shoes. Gwa umubwiye ngo nkeneye inkweto nshyashya. Yego. Dufite irindi jambo rivuga chair. Chair bivuze intebe bisanzwe. Chair ni izi ntebe rero zo muri salo aho turira, mbese izi ntebe z'urubaho, kubera ko izi zo muri salo z'amadiva zitwa sofa, ntabwo zitwa chair. Chair zino aba ari n'izino ntebe za chaise n'ibiki, iz'amadiva zitwa sofa bisanzwe. Yego, mutazabyitiranya. So ushobora kuvuga ngo I want to repair my chair. Bivuze ngo ndashaka gusana intebe yanjye. I want to repair my chair. Ndashaka gusana intebe yanjye. So aya ni amagambo atanu ya mbere tumaze kubona, tugenda turira n'ingero z'uburyo ushobora kuyakoresha mu nteruro bisanzwe. So banza ukore subscribe kugira ngo tugere no kandi magambo atanu tugiye kurebera hamwe. Yego, kuri wowe utarakora subscribe. Okay. Ijambo rya gatandatu riravuga ngo mountain. Gatandatu dufite ijambo rivuga mountain. Mountain bivuze umusozi. Yego, mountain bivuze umusozi. Okay, ushobora kuvuga ngo I would like to hike a mountain. Hari ibintu abazungu bagira bita guhayikinga, ari byo bijyanye n'iyi verb iraha to hike, byo kugenda mukajya ku musozi runaka mukaburira bisanzwe. No mu Rwanda ariko birahaba, nsigaye mbona bajya guhayikinga kuri umusozi wa Jariso. Bivuze ngo I would like to hike a mountain, bivuze ngo ndifuza kujya kuzamuka umusozi ugenda witembera uruka mu mutwe. Irindi jambo rero rya karindwi ni bridge. Iri jambo rero abantu benshi bakunze kuba batarizi. Bridge bivuze ikiraro. Ikiraro. Bridge bivuze ikiraro. Ushobora kubwira umuntu ngo rero ambuka ikiraro. Ushobora kumubwira ngo cross the bridge. Bridge cyangwa bridge bivuze ngo ambuka ikiraro. Cross the bridge cyangwa bridge bisanzwe. So dufite irindi jambo rivuga ngo dream. Dream bivuze inzozi. Okay, iri ni ijambo rya munani rivuga dream, bivuze inzozi. Dream. Iri jambo rero ryakifashishwa mu buryo bwinshi. Ushobora kuryifashisha uvuga ngo I have a dream, mfite inzozi, ariko inzozi z'ibintu ushaka kuzageraho, cyangwa ukanarikoresha uvuga inzozi z'ibintu warose. Yego, ushobora ngo I have a dream. Bavuze ngo mfite inzozi zo kuzagera ku bintu bikomeye. Yego. Ijambo rya 9 riravuga ngo music, indirimbo. Music. Music bivuze indirimbo. Aho ushobora kuvuga ngo I like listening to music. I listen to music every time I feel sad.
bivuze ngo numva indirimbo buri gihe cyose numvishe mbabaye. I listen to music every time I feel sad. Numva indirimbo igihe cyose numva mbabaye. So dufite ijambo rya nyuma aje rivuga river, bivuze umugezi utemba. River, umugezi utemba nyine bisanzwe nk'uri abanyabugogo, aho ushaka kuvuga ngo Rwanda has many rivers. Bivuze ngo u Rwanda rufite imigezi myinshi. Uvuze ngo Rwanda has many rivers, uvuze ngo u Rwanda rufite imigezi myinshi. So buretse kugenda gatoya, neho mvugane nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30. Dore ko iki gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo uburyo bisubiza bimeze ndetse unahakana. Yego, hamagara ino nimero 0729401229. Buri kintu cyose kiri muri iki gitabo gisema mu Kinyarwanda, kandi iki gitabo kigura 6,000 gusa, tukanakikugezaho aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Abantu mugishaka muduhamagare kuri nimero 0729401229. We love you. Thank you so much.